Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Siyak manan ni manang yabianang, amang kabkablaaw kada kayo tinaragsak, ngayon kay panagbuy-buya, kan panagdengdengag, itaka nito. Tisurat ngayon tayo basak at manipod ka ni pagayam sa tor, saan napod puno anagan. Ngamsakbay na hello mampay, ka ni Ma'am Florenda Kimpaoy, ni Ma'am Nati Agustin, Lardisabal Rufel, ni Ma'am Imelda Velasquez, ka ni Ma'am Noime Santos. Kastoy man tisurat ni pagayam sa tor, dear manang biyanang, agpada kami itikabsat ko ngagpenpensyon, kat dua kami laangan ngagkabkab balay. Tagpada kami met anabaketan ken nalakayan abaro. Ngem bayat ti panaglabas tial daw, dimteng tijak ni namnama. Adda na kurso na da kabalasang, ket agtawan lay tinasurok abainte. Rogyak nga rod, ti agsalaysay. Agtulag ta kabagis sa tora? Anyat pagtulagan ta, Petra. Awan makias-asawa ken mangas-asawa kadata. Ah! Agpadatan abaak. Isu akastuitan tapno awan lugay. Nay, apay ngagsanay ka ngay sa tor? Ay, kuha nga men. Pampanunutak nga men anarigat ti awan kad kadwana. Nang runa no mauyo ti pigsa. Katati ang kadwa ka bagay. Apay, di na kayat akadwa kat agkapsat tamay? Sa balilat taman tayo makuna nga asawa ko maa. Apay, itikas ta nga edad mo, adapay lang at mangayat ken ka sa taor. Lakay kan! Ay, di mo lang mo Ano pa'y mo iladag iti tumalya-talyaw kanyak kahit. Basta, diyak kayat ang mag-asawa ka. Noan niya titulagan, iso ti matungpal ka bagay. Antay, napanan niyang kail. Kanayong samot nga awan diti balayaw. Ay, diyak madam mo iti dayjay nga ulitag mo. Minala marumwar, sa marabyan a sumangsangpay. Inom nga ta iti arak. Kunayong ba't ngayon sardeng nanta ginam iti arak? Insardeng na na, nabayagan. Diyak ka amaw no sa dino ti papapanan na. Kuna namat amapanla ka no makiis-istorya ija plaza. Tsaka mo ano asino ti kais-istorya na ijay. Manang Petra, nakadwak asimbang pait. Asino day tabalasang? Nililibay, manang. Ngamlilay ti birngas na. Nobya. Anya? Lili, hanay. Isaw ni Nanam Petra. Kapsat ko. Hello, Nana Petra. Agmano honey. Lili, hanay. Pasensya amla ko man ti kapsat ko, Diyak ni namnama akas dyan ti ipakita na ken ka. I'm sorry. Okay lang sa tor, honey. Ngam, api akas ti jarna. Di naksamot kaya taparakan ka. Saan? Kaya't na ka. Ay, kwa. Adala siguro nakabatripan na. Iso akas jay. Iso apasensyakan, hanay. Wait. Anya, matentikas jay ngayong pakitam itinubyak. Ay, mang nobya ka? Iti pa'y adayong ubing ng sika. Anya, kumatidakas na itidaytag, agin inayat kami magkanililay. Ken adda tulagan ta, nga awan mga sawa ken makiasawa ka data. Agbaak taging gatinggana, kasta titulagan ta. Pasensya kan manang. Agayata nga rod. Ken ay ayatem nakma nililay. Agin inayat kami. Ay, jakpatsyad. Amok tila ang pensyon mo ti kinayat day dya babae. Napintas ken ubing day dya. No saan ka pensyonado? Imposible akayat nakaday dya. Kwartam laang ti kinamat na ken ka. Saan na pudno day ta, manang? Nasingpet ni Lilay. Saan naman ang gundaway? Siyempre, nasingpet ita.
Ngam inton agbaybayag, rumwartong tipudno nga ugali na. Rumwarto matlaang ti kinarupat kwarta dayjay. Ay, di mo matpagsawan iti kasta ni Lili, manang. Tasaan akas jay nubyak. Plano pa ikit di ko man ngay kalay sa, si kantaw ti mid of honor. Ay, jak kayat! No mga sawa ka, saan akas jay ka ubeng? Imposible nga ay-ayatan na ka dayjay. Agkasar kayo pa'y sakay to agdan na angkal. Kas jay magamin ni Antiyo Apitra. Di na magkayat nga kasar kami kanililay. Anya? Apay ka no angkal? Ay, saan nga ron amamate nga ayatan nak ni Lilay. Iso ayawid kulatan tinubyak dito'y balay. Tapat check nga awanan ti maaramidan ni Antim Apitra no kasta ti aramida. Oo na yun ni Auntie Petra. Ang mga no umapal mo, iso di na kaya ta mga sawa kayo. Ha? Hey, jak amaw ka anakan. Ti kaya na nga men. Agpada kami nga agbak, aginggat inggana. Ha? Kasano no maamuan dagiti dadakkel ni Lili ngagdandan na kayo matgaya man iti anak da. Day tangarod kahit. Di damot siguro basta maamuan. Taadayo ti lugar dalili, di ti lugar tayo kaanakan. Kasari tayo ni Auntie Petra Ilawlawag yun, tapno maawatan na kayo, uncle. Hay na! Ay, makapasikurti kastoy. Sa anak akomportable no, sa bali at tao dito'y balai. Anyat pa kasi kuramaya manang. Nagandayas ti biyagta, idi awan kadwata dito'y balay sa tor. Ngam nagbalinin anariribok, idi insangpet mo dito'y ti ubing anubyam. Anya ko mati problema kan ko aya ken nagagetmay. Iso lang aruden ti para lutaw, para inaw, ken para laba kadagiti kausta. Kanayon pa'y anadalos to'y balay, manipod addan ni Lili ditoy. Wen talalaan na pailaan ti riknam. Ngam sigurado nga inton agbayag, agbalinton atangsit day dya babae. Di mo kumamapadaksan ni Lili, tasaan akas ti ugali na manang. Dayta! Madipot dimteng day dya alili, isunti bidaken kasator. Isulagan ti husto. Awanan ti sirsirbik iti daytoy a pagtangan. Unwanted ako iti daytoy a balay. Awan sirsirbik iti daytoy a balay. Ay, manang, saan ba't Di kagsaw iti kasta, tasaan apod no ti bagbagam. Si kalati agpampanunot iti sana nasayaat. Ipanasakti na rabid mo sa tor. Ha? Magipanagdag ka talaga na sakit tinakam ka. Tadi mo tinongpal titulagan ta. Siya kung ti mangilaba ka dagiti murang yu, ipagpetra. Saanan? Nagkrugit ti trabaho. Sinaglabat ti aramid mo. Aday wanak, di nakasarsarita. Ha? Dudwatay lang arod dito'y balayan. Tainal daw arumar ni Satur ang mapan agtrabaho. Ngam didak pa'y kasarita, ipag. Di ka man ipag nga ipag kanyak. Kaslapo ko kan, ipag ko nabgat kanyak kon. Idagaw mo ti atensyon ti kabsat ko kanyak. Kaslawadan ti kabsat na, idinimteng ka iti biyag na. Di ka agdanag. Tadyak mo't bukudan ti atensyon ti asawa. Napatag kayo lata iti asawak manang Petra. Atap yulaang dayta. Basta, agi mo na kalili. No, apay nga minadimtang kapailaang iti biyag ti kabsat ko Aglablabos ka na manang. Saan kumamat akas ta? Pasakitan mo na yan nililay. Talaga napatpatagan day jay aliling nga misyak akabsat mo. Masisakit mo, di saan mo akadaraan nga misyak mismo akabsat mo. Di ka makaaw-awat. No di ka makaanaos, agulimag ka lang manang. Di ka sumanao. Tauray anyat aramidam. Di nakmalapdan ang mga sawa. Agawid kami di lugar dalilay. Takasaritak dagiti dadakil na. Ikasar kaon tinubyak. Anya, pa'y lang arod ti kukuan niyo ngay. Agkasar kayo na, nagdenden na kay magayaman. Ay, yaman na. No kaya't para iti anak yaw. Kat, kung namot ngagpinpensyon ka. Kung namot adin to agrigat anak may ti denam. Ay, Santo Apolos, nanang. Manut pensyon mo aya.
Amangan mo't no tay pensyon mula ti senior citizen ti pagkarkari mo. Ninanang mo't, masapol pa ila adamagan nyo ayamot pati pensyon na. Di kay lagpain. Ako wana tabnamok mat. Kano nga glas-las tawg. Saan? Siyak ti makapanagnak. Takinuyog kun anang irwar iti pensyon na itinamindo agun daway. Aya! Manungay ti pensyon na anak ko. Ay, basta, di yun amon. Basta agpen-pensyon, period. Nalang araw, pagsasaritaan tayo, ti kasaryaw. Nana Petra, maya matisisikawilan nyo dito istor nagmirmirinda. Nay, si ka magayam tisoy. Nakasorpan kayo pa inyam. Nagkiting mo day kanay. Kan, wawuligs kay magayam. Ay, wen ay, krasnak aya. Ninanamit, tila damdamagin na. Ay, ibagaam no krasnak. Taklunan ka adagusan tisoy. Mga asawa nga minan di kabsat ko. Iso ang makiasawa ak matan Nya? Iso na lang tawan mat pakiasawa ak. No kayat mo, si Kanti soy. Anya? Si Kati para igam iti pensyon ko no agasawa tantaon. Uray di ka ag trabaho, mabalin tagpinpensyonak. Ha? Ay nawan ko namon. Amok tumatla mahilig ka iti senior. Katno talaw nag iti senior citizen nga ex-maw. Manjakaw? Awang matipimaot ka na ko, ada? Sang kami akong patibal iti tunggal maysa? Ay sus, sabali ak nga agayat tisoy. Kunamsa. Ay sus, no agasawa tanton, di kanton ag trabahon. Agbalin kanto adon, tas di kanto ti mangigam iti pensyon ko. O nya, kaya't nakuno saan. Kumpormi ah. Day, kadua mo ni Tisoy, manang. Apay, yan yung paramid mo kan kuana. Awan, ingkuyog kun dito'y balay, tagayan ayat kamen. Ay da. Isu abayaw ko namkan kwa na. Taagbalinton abayaw mo ni Tisoy. Ha? Ay, saan ka di, Tisoy? Wan ko na amtay sumatyag paiso. Wambayaw! Ha? Kaano ti kasaryo kanilili sa tor? Inton umay payla abulan, manang. Apay? Ay, mabalenti makisingit. Makisingit nga. Makisingit Makigiddan kami matan nga agkasar. Double wedding tayaon. Anya? Tipid gastos. Tapno mamaminsan ti gastos. Apay, sigurado ka makiasawa kan? Kaya dayjay pa'y atisoy. Kaslasan na mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Nakarkaro matasan na mapagtalkan Genovia Nasingpet ni Lilibet. Dayjay atisoy ti kaslalanganan na. Kwartaan na kala dayjay. Ay na, Genoviam ti pangibagaam iti dayta sa tor. Saan akas ni Tisoy? Alan ag double wedding tayon kabagis tapno mamaminsan ti gastos. Jak abaw. Jak payla masumbatan dayta. Tamangan ki dino bawal. Nagdamagak pa'y kadagiti babaket ken lalakay akalugaran tayaw. Hani, inak makitsenda. Kuyugan kan ahan eh. Ay na, saanan? Mabanog ka laang. Sige. Matiti pakitsindam. Gumatang kan tumutan iti lipstick kan pulbos mo, honey. Okay, thank you, honey. Paano kung hanay? Papanam Tisoy? Iti palengkay. Ada pagpagatang ka ni darling kaw. Ay, ipawit mo lang ka ni Tisoy yung tigatangam, honey. Tapno di kan rumwar. Ay na, di na mo tigatangan na. Kan kababain mo't Pero mo ka mailay. Wan, usaram ka di motorsiklom? Wine. Ay, makiangka sa kon. Ikaw na. Ingkalanin tahil mi ni darling kaw.
Ta iso ti usaram lilay. Oh, rabiin. Awan pala ni Ay Tisoy. na, uray ni Lilay. Awampay. Nagbayagan na pandakitinda. Narabyan metain. Apay gaya di damat la sumangputan. Ay awagan man ni Tisoy. Jak maawagan. Nakaidap ti cellphone na. Anya! Ay, uray ni Lilay. Diya makontak manang. Apay nga tangay. Ay na, Adan tay motor ni Tisoy. Ay, adan ni Darling ka. kadwa na nga tan ni Lilay. Ay, jak ka mo Awan bibi ang ko iti deja alilay. Ay, agya managtadakan. Pinagdanag nakhane. Hinap na pananta, narabiyang ka. Ay, unyag pa'y Tisoy, darling. Apay narabyan kayo asimang pait. Ay na, anda ngamin fireworks sa EJ Plaza. Nagbuya akbiit. Uray siya. Nagbuyak mo ata nagpintas mo di fireworks. Ay, mga kandarlang. Ada in-take out ko ka nan. Ito na. Sige tayo nagpulas. Ay, mangan kamatan, honey. Ada yung take out ko akanam. Nanganak ngaminan ijarwar. Inak magpulusan, tani, agat asok ti batok. Eh, mangantan ka ba, guys? Wen, anya ngay mo day tanabalkot akanam. Babit lang ay, pansit mat. Si Kangay. Nay, pansit met lang. Ay, agpada ti in-take out dagiti dua kananta ka ba, guys? Huwag nga raw. Agawid na kiji lugar mi, honey. Anya, agbiyahe ka ka umadanin ti kasarta. Inton malpas ti kasarta at aduata nga agawid iti lugar yaw. Saan? Taada ka nunas ka na pirma ako na ninanang ko. May papansa iti tawidon mi adaga. Kasapulan dati pirma. Ay, kasta ya. Kaano nga ron ti panagsublim ngay. Inton may alawas ti kasarta, hani. Inton maminsan abigat, honey. Ang apay ngay nagadutin nalam abadom. Murang ko ti daduma dita. Laba aki di balay. Agbiyahe ka kunam, Tisoy. Papanam. Iti lugar na ikit ka. Nagkasal di kasinsingaw. Siya ka no ti may nga abay. Ay, di nakisurot aya. Umayak mamay tapno makapasyara. Ay, kwa. Sublang kan tulagan, ha? Tayo nakpay tumulong nga garamid iti sabaw. Inton maminsan pengal daw ti kasar. Sige nga, Raud. Urayan ka, Ay, wonderline. Papanam sa tor. Ay mapaanak iti lugar dalilay. Diyak namin makontak ti silpon na. Kenay, umadanin ti kasar may. Ngam di mo ilagawid din. Uray ni Tisoy. Jak matlaba uray ang nga agawid. Kung nga umay naksukunan, idi na minsan akalman, awan may. Malalaala manang. Inakon, tanay, aldawan. Ay, naimbag nga oras mo, nanang. Ha? Ay sos, lelay! Tisaw! Aglambang kayaw! Adan na isa taor! Anya di ko na yun, nanang. Tisoy? Anda ni Tisoy dito balayaw. Ay nay, di na ko nawagan iti nanang sa tor. Tapanagkunak. Sana na matuloy ti kasaryo iti anak ko. Tapay nga, nanang. Sorry sa tor. Ngam nitisoy gayam ti ayato. Payan na aramid mo, tikas daw. Ay, siga, Tisoy. Amom nga umadanin ti kasarmi ka ni Lilay. Ang mapay nga inagaw mo kanyak. Lading tata. Da kami tiyagin inayat ka ni Lilay. Iso da kami tiyagkasar. Awanan kayo itibain. Pakibagam tula ka ni Nana Petra ti amin ay. Mabuti nga, pakita kang kwanan. Ay, awanan ka itibain. Saps! Di ka giskandalo dito. Isika sa tor ha. Tada ka dito nagtibalay ko. Ala, pumanaw kan. Awan mabalin mo, nulinakan kaya tanak ko. Kastalaan ni Ayat. Awatan nyo, ti amin.
awan tinaramidak iti daydiak kanito manang biyanan. No di tinangaklon iti amin. Nasakit man nga maawan laban ko, tasaan kami pa'y matanagkasar kan ni Lile. Nagawidak nga rod analpay ti abagak, ket nagsansanoong kamilatan iti kabsat ko, gapoy tinapasaran me. Manipod di din awanan tinaki-boyfriend, kan naki-girlfriend kada kami, ket nagbakbaket kan naglaklakay kamin abaak. Alakastan, tuy pagayam mo, Sator. Ala, pagayam Sator, talaga akastan ni Ayat, at daragsak ken liday ama pasaran. Saan nga iti amin nagundaway kat naragsak ka makirelasyon, at dalat tamat tay mapasaram aliday sagpaminsan. Pagyaman akting ka pa nagsurat, pagayam Sator. Buena papagayam ditan tinagpatingkaan, ti pakasaritaan. Ni pagayam tayo asator, dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagnina, iti tunggal maysa. Hello papagayam, kumusta kayo manan? Sapay la kumata nakaradkad, wano nasalunat kayo kanayon, iti inaldaw. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama itakat manipod ka ni pagayam tayo apitong, sana pudpudno anagan. Kasto iti kunana, dear manang biyanang, may papani ti anak ko ni Kiko, sana pudpudno anagan, ti padramakkan ka. Talo dagiti nagbalin anubya na, ngam sininsinaan da, gapo iti ugali na. Rugyak tagsalaysay, iti damo, apan nakirelasyon na. Nasaya tada kayong tatang, ni Kikaw. Apay ni Kikaw. Adat napasama kang kuwan, ha? Awan, nga minapanak manan. Dandaninak pa'y tinungpa. Imbag ata nasipaw ko jay mana. Nay, apay madanaya. Ibagbaga na nga dalalaki. Agimimo ni tiangin. Ay, unay hindi kaya lalaki. Ay, kasaritak tuban. Kayat ko na sinaan. Ngam di nakmat palubusan. Surutan nakmat ijay balayman. Apay, di mo na ay ayatayin dyan na kaulota. Saanan tatang, manjakon, naumakon. Jak kayatan timan nang imon nga asawa. Malala ta kasaritak to nga raw. Ay, nakita ka mismo, tatang. Ang kinakuyog na lalaki di kalman. Naggidanda pa dimsag iti jeep. Ay na, di na kano mo dayjay. Nakagindan na lang adimsag iti jeep tinakitam akadwana. Apay, nagkibindaya. Naging nakbay daya. Sa makini, Ang dangamin ampang niluta. Nalaing nga gilimag. Ay na, nukas tamla ka na yon. Nasaysaya lang agsina kayon. Ay, manja ka, tatang. Nakarkarong naglalaki, nagsina kami. Awan babalin mo no di na kan kayat. Tasaan kayo ang nagkasar. Ha? Naumaken kan niluta. Iswa kayat nakanasinaan. Apay, hindi nakadinikan iti may sagundaway, luta. Manjakon, Kiko. Naumakon. Isong agsinatan. Mala, sorry nga ruday no masobsobra kaya gimaw. Di ako naging imaw. Basta di nagsina. Nagkari ka man idin. Ngam awan matungtungpal mo akarim. Isong agsinatan. Lading itak. Ngam saanan nga agbaliw ti pangadang ko. Uri agmulta ako na. Basta di nagsinaan. Manuti kaya mo amulta. Kaya mo ti 5,000 a pesos. Wano, gismail. Iba nga. Ay, manjakon, Kiko. Ha? Uray gaburan nak iti kwarta. No konsumisyon tulat ta tilaklak amagkan ka. Awan serbina. Single manan dyan anak tan pitong. Ay, pinanawanan ni Lota. Kaya anusan na ati agbalin a single manan. Pasol na mo ilang no apay asininaan da.
Ay, nalabos nga men, tiki naman nangimon na. Nakaululimag di anak ta. Kasla pimpi man lang nga road. Aha, aganos Kundi asawa ay tinapintas, kalpasan na, agimon imaw. Day, ay papanam kikaw. Nakapurma ka mat itikas taon ay anak kaw. Inaman sarong karan ni Liberty, tatang. Ha? Sino ali, birthday? Di naglalako iti barbecue, di kabangiba nga barangay. Anya, di nakapimpintas abalasang ija ayan ti kurbaan? Kung tatang, ay na, waklunan na dayjay, jackpot! Ay. Saan? Saan mo abagay ti mga saway tinapintas? Ha? Tapay ngay mo, tatang. Napintas manan ti armam. Ay, madamdama, gimon-imon kanto madain. Depende sa sitwasyon day tatang. Diyan mo basta agi mo no makagapaw. Basta di kan mapan. Ure agbaakan no napintas to milarmam. Sapay nagaduti agar aram iti dayja balasang. Ha? Padasem ti ramuar kikaw, nay, makaraman ka. Di nakpagpungtutan. Ay, ni Olivia tarmam. Pipya dayjay. Saan ka mat siguro nga agimon? Ha? Nyama dayjay nga iri-rito yung ay Mike. Saan mo napintas? May mayatin tikas jay. Tapno sigurado nga awan agaram ken kuana. Ket awan ti pagimunam. Tatang? Harmam ki din ni Olivia. Nagagat pa'y dayjay balasang. Tano napintas jarmam. Ay awan. Kanayon to ti panagapay umanin. Ta sigurado nga agimon-imon kanto manen, Kiko. Ay nainsan. Awan problema ka ni Olivia. Nagagat abalasang dayjay. Ken madlaw na singpet. Insan? Alaki din, armumon. Ada punto ni Uncle. Di ka mga asawa iti napintas. Ta sigurado nga adunto ti pagimunam. Sa bagay magkiidi, ha? Alang harap, jak patuloyan nga raman ni Liberty. Ni Olivia lang, ay. I love you, Olivia. I love you to, Keko. Ha? Hinaklong na kadago sa'yo? Huh? Kakaiso na nga adan nag-aram kanyak. Aklunan kan ata mga no ibabawem pay. Nukusta, kaya na mahay. Katuan Ay na. I love you to nga roden. Sige, iawig ka nga roden, iti balay na. Yung mabalintiag din na. Tadi kayo pa'y nagkasar, Kiko, Olivia. Ayos lang. Uray saan kami pa nga agkasar ta maawatak mo't no awan pa urnong ni Keko, tata. Asawa ko man ni Olivia, tatang. Sige. Siya ti makamoy, ti mapartay. Parchen tayo dyan, wangkaw. Pagsasaritaan tayo nga ro din at ikalay sayaw. Tapno agbalinin aligal, ti panagdinayaw, ha? Ay, kagdan na kami na, tatang. Pangururayan may iti kasarmay. Anya? Saan nga tan nga agimon ni Keko, lakay? Anyat pagimunan na ngay. Sa mga artista hindi asawain na. Mahilig to matiti napipintas. Saan to agimon imaon? Imbag man, tanag ginustuda. Kawan na. Agkarupro pa ng tupay. Iso na siguro, tinaekare para iti tunggal may sa bakay. Aywan. Medyo agkakaingas dangag paysa. Ay, nabayagan ang lako na itan. Iso adakkel ti pamatek. Nga isudat ti agkagasat. Olivia, ha? Sino dahi taboy-boyam nga? Iti silpong mau. Agsalsala mo alalakay. Ay na, lima bas ito newsfeed ko ito Facebook. Naglaing nga ron nga agsala dito eh. Ni, naglap iti bagbagi na. Iyag mo man dahi ta silpon. Ni, apa nga sinigawat mo ti cellphone? Kagita ti boy-boyam iti silpong mau. Kras mo dahi talalakay? Pagpampantasyam? Ala, katno sikat na iti social media. Kanayon nga ag-viral lagi dyan videos na. Wan, yung pagpampantasyam? Adalang ro din.
Yung magpantasya ka pa yung mulay sa balay. Ilay bagbagamat. Apay ko mga aramidak deta kap na kan. Nurubog ka mga babae? Heh, di kan makaigam iti silpaon, Olivia. Anya? Kanya pailat pagimunam ayakit awan matiagar aram ijay nubiam. Sikalat nagaram kan kuana iday. Saan aya? Wan, awang agpaisaw. Awan tinagaram kan kuana. Ngam agkrasmot iti sa balay. Ha? Hanggasan? Pagpampantasya na, dagiti mabuy-buya na iti silpon na. Sana mapdag kanya